تماشاوان ایجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش. اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورت بین پیشوه. تماشاوان دلال دم باش. کردن سوریه لروجاوا و باکور سوریه و اینیه هلبجارتران کومینان پک دینن. دوه هپیونا تایبته هفسرک مجلس زاکنسازیا کانتونا جزیره حکم خلو لسروان هلبجارتران آگاهیان گرینگ دیده و هر وها رفراندوما هرم کردستان عراق درنخینه. ام تماشاوان و گهداری واسلا ورز دکن شخوا پروژه ما دست پیکر وک روج آوای کردستانی به شورش سوری ره آگو 11 ماه 15 ماه 11 سیاد 2011 دست پیکر خوندنه کی می جدا ج همه عالیین اپوزیسیونی رژیم جی جدا هبو خوندنه کی می جدا هبو پشتی 6 سال ام کevin سال 70 براستی او خوندن ایرو راستی اوی دت کevin میدانی رخصتنا جواکی پاراستنا جواکی والاتیا گوی چیبه و امیداگرن ما دست به که وکی تفدم به کمیته داگرت او والاتی کار کی پر باش بو ل پشتی وجی که ریوبریا خسر مدام زران پشتی نقاش که و دم دریج همه هزین سر عرده هن تبلی بونه براستی هن تبلی نبونه نمجاری می امانا بین زمان لید 21 ماه 2014 وقت زانه ریوبریا خسر هات دامزراندن هلبت ریوبریا خسر وکی شکل مدانی او دست پیک بو لیش بو سوری توایی تیرناکه جبو ما فی ملت کرد تیرناکه جوه گاوی پی و وک پروژار فدرالی لسر هات شغلاندن مجلس سوریا فدرال هات دامزراندن او مجلس براستی کارکی گلکی پیروز کر و گلکی خبات کرن ام دچین آنها او ریوبریا خسر ام وی پروژه لپیش دخن شخوا بنگه او ریوبریا خسر ام دچین بر به البجارتین فدرالیه وکی سیستم ام جه کومینا دست پیدکن کومین وکی خلیا جواکی آهاری بچوک آگو سر اساسی و جواک خبره و لسر جغرافیکی بچوک شخوا هالبجارتين 22 مهي اگو پشتی روجائية او هالبجارتين هفسروكن كومينانه شخوا هزار كومين چيبونه چل كان اقليم جزيره چل عفرينه چل كوباني اف هالبجارتين جبو سيستم فام اوا بكن پشتی ام چن هالبجار 22 مها 11 ام چن هالبجارتين بلديات مقاطعه ببورينه ناحيه و مقاطعاتها شو نوز مهايه كي 2011 هالبجارتين مبداوي دبن بتشون عمل سر صندوق امن نري خو هالبجيرين نرين اقليما وهر نرين كونغان نتوان او مؤتمر الشعوب اغو او سيوانا هري مزنه هون شبال ريفراندوم هرم كردستان دينرين براستی ام دبینین او اراده ملت کرده ما فکی کردی روایه یعنی گو ملت کی ایرو ام بلژین کرد گشتک 40 میلیون 5 میلیون هین به رخصتنه به سستاتوی کی گوی بپارزه ودنا دولتن نتو دولت قادن دولت قوموین نجات پرستن شوفینیزمن چه عربن چه فرسبن چه ترک من دستهلاتدار وان و جواکا خود ویش مندیا نجات پرستی پرورده کرنه اما ویش اغیش مافی وان و حقیقی پیروز و ام پیشگیری خود دینه ام گرکی سرکفتی به و گرکی هر کس بیش اریج بو سرخبونا کردستانیج بو سرخبونا باشور اما پیشتی و چت گوارتنه چه دبن او کارن تقدیر بکن و تحلیل بکن و چت که به خدمتا باشور کردستانی لی آلی کی دیجی گرکی امجبیر نکن تکیلین روج آوا و باشور و باکور و هر وها روجهلات گرک سر اساسی برجواندین ملتیم کرد به
ایرو تجربه کی میناک کی پری پیروز و کده کی مزن و بخوینه کی مزن لبروج آبای کردستان چه دبه برادر من رو باشور کردستان يعني شخوا جو كرد خديل هبدو در نكفن هذا نام نتويجي خديل ما در نكفن يعني دبي امنا كوكي خراجني شخوا رولكي سلبي بو يعني نا باشور كردستاني نا هرم اقليم تبعي براستي ام بيجين هرم تبعي ام بارتين جدا جدا هنا ام كارم نافكن يعني افجيج ما فكيميه دانوستندنين قدف براستي بروج افاي كردستاني نكت خدمتا نروج افا نكت خزمه باشور كردستاني او دبن هن نرينين وان بون لأما از بيد بيجم هجر اي سركفتنه كيلو باشور چه ببه و سركفتنه كيلو روج آوا چه ببه هبدو تمام دكن ايرو تهديد تركا هنا تهديد ايرانيه هنا تهديد ناو حكومه بغداد هي الاقليم در پیش بكن امبارغو سر چكن شرل همبر بكن منفذه هريمه منفذه اقليم ايرو روج آوایی کار دستبراتیه بدن هبدو تمام بکن کم هفته یک جبور رفراندوم سرخابون هرم کردستان مایا و کردین لهرم کردستان و در و ولاد بند و روجا رفراندومنه و روجه و روجه دیروکی ناو دکن 25 ایلون خلک هرم کردستانی بچن سر صندوقا و دنگ خوا کار بینن د چالکین رفراندوم سرخابونه ده به هزاران کردن با هف و پشکری خبو رفراندوم نشان دادن و روجه و روجه دیروکی ده بینن كره هستم همو شتيكا هستم اويا همو كردكي بشرف همو كردكي خاون بيبان خاون عشرت كوالم روجيا بلي بو كردستان بو سربخوي بو نهامتي كرد بو عنفال بو كيميا باران بو ظلم ليكراي كرد بو عنفالكاني بو بيشمرقاني او كرداني كوالا جنوبا اشتان جنازي نهات وتوا اوانا شهيد ازدی و مسیحیان هرم کردستان جه 25 ایلون گل گرنگ دبینن ام وك ازدي كبريندار وهفتي شهر جينوسايد بسري ماتين بمان نبس مافا بلكو درمانا بريني الماجي دا فريد ما بارشا نبن دا دست شنغاري وخلكي الشيخان الشيخ نبقتت دا تشاي شنغاري شرفا تشاي كردستاني نبقتت دا كوتايب فان جينوسايد بيت ام برين بلي بو ريفراندومي القل ملت خو بيكهاتا كردستاني همي مسلمان ومسيحي وإزيدي بگومان کردستان ولات مخرک ویا ام گلک دلخوشین و ام هیوی و ام دام گلک آموزنه تایبت کو ام خلکی ویده ورینه خلکی کردستانینه مجوان روزا 25 نه ام همی خو آماده کین خو برهف کین دا برف صندوق دنگدانی بچین و دنگ خود دیار کین بو سربخونه کردستانی ام همی بیجین بله چالاکین رفراندوم نبتنه لهرم کردستان ته پیروز کردن اف چالاکین ها د سرانسر جهان ده جه گرتینه یک جوان واشنگتونه کرد لازمه که پیشوا بابجن ولات وانجی هبه نبنتوی بین ناسکرین ویا حقکیه ویا یکی نادته خیر ننه هرم کردستان 25 ایلون وک روزک دیروکی دبینن و دخوازن دنگ خوا کار بینن دا کو چارانوز خوا دیار بکن بغداد انقره و تهران دجبری خال هم بر رفراندوم هرم کردستان ردگیرن و دخوازا بطل کرنا بدکن دیسا امریکا و ولایت دینیان روجاوی جی ناراضی بنا خو دیار دکن ایها الاخوات دگل نزیکبونا جوانا ریفراندوما سرخبونا هرما کردستان و عراقی ل 25 ماه ایلون بانگ پشتوانی کرنه و دنگدان به بله لتوایا باجرین کردان خورتر دبد سروک هرما کردستان و عراق مسعود بارزانی دبیجت ریفراندوم بریارا گل کردستانیه و ام ایدی خدمتکاری قبول ناکین ما جیانک آرزومندانه یا پیک و ما اختیار کرد یا بغداد وقتی وان او قبول نکر لازم قبول کن پادبین جیرانت کدو مادم شراکت قبول نکن امیش خدمتکاری قبول نکن سروک کمار ترکیه و سروک فرانسا لعالیه که لکمبون جواتا گشتیا نتوین یک گرتی دو کمبونه که دال سرمجارا ریفراندوم هرما کردستان راوستان کار به دستن بلندین ترکیه هر جزو و دجی ریفراندوم هلویست هنه و راهنان لشکری لسر تقیب هرما کردستان گفکا لشکری یا راستا و خویه وزیر براوانی ترکیه دبیجد پارچابون عراق گفه Bırakın
toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması هر گوهرینک بسر خاک عراقی ده و بی بگفه کمزن لسر ترکیه و اف بردانا بنزینی بسر آگرویه. سرک وزیر ترکیه بن علی یلدرم نبتنی حولین کردین عراق بخور ناف کرد لیگوت اوین لسوریا و عراق لدیف گوهرینا دچن او لدیف خونکی دچن. زاراو ایران لاروشحالات هرما کردستان جزاراو ترکیه نرمتر نبو. سروک انجمن شورای اسلامی ایران علی لاریجانی دبیجتن هر اقدام سیاسی که میخوادن هر پنگاوکا سیاسی مروف بها ویجید دوی بزانید پنگاوا دیورا چیه دیگل برچاو گرتنا که حکومت عراق و پارلمان عراق دیگل دانینه هر وساولات هفسنور عراق دیگل دانینه ریبرین کردان رجن لسر پیکینانا ریفراندومی لدمه دیار کری سر رای هجدارین چندین ولاتین جیهانه لداوی ترین پیشات وزیر براوانیا بریتانیا مایکل فالون سردان هرما کردستان کرد و پشتوانیا ولات خو بو هلویست امریکا به پاشخستنا گشت پرسیه پشتراست کرد و گود اوشاشتیه. لیره برین کردا باور دکن پروسا دنگدان ند ایتا هلوشاندن و ند ایتا پاشخستن. لن یؤجل و لن یؤخر رفراندوم نای پاشخستن و بریار هاتیه دان ل 25 ایلول به تکرن برازیبونا 16 پارتی سیاسی کردستانی و نوینرن اولو نتوین جدا و هر پاشخستنک خوکشتنا ریبراتیا سیاسی کردایه. توای آلین سیاسی کردان باوری بسر خبونا کردان هیا لیل همان دمدا دنگ نارازیبون لسر رفراندوم هنه بزاوا گوران باور دکت اف پروسان نقانونی و تویا پارلمان کردستان بریار لسر دابا و باشتر بیتا پاش خستن اری کرد حتی کنگی و چاوره بن. کردان بری 100 سالان لدما دا بشکرنا رجحلاتا ناوین ده شر یکی جیهانی دا درفش جدزدان و پشتی شر جیهانی دوان دیسان درفش جدزدان لی پشتی شر کویتی نها کردان درفت هیا هر وصا کردان درفت لسوریای هیا اوه پروسکا دم دریجه بتنه نها 25 سال بسر هرما کردستانی و چند سال بسر رج آوارا درباز بون از وکی هفسوزکی کردان دبیجم لزی نکن بهلم بلابگهی جاوین گشت کردان لاروجا 25 جیوه مهی و پرسا ریفراندوما سرخبونا کردستانیه دیگل کیف خوشی آوان به هبونا ولاته خو لنیگرانن کاروژن بین و چه لگل خو بینه. خالد فتاح دنگ امریکا. روژا رفراندوم سرخابون هرم کردستان نیزیک دبه و گفن سرکمار ترکیه رجب طایب اردوغان زیده دبه نوچگی هانا دنگ امریکا خجان فرقین لسر و مجاره چندین سیاست مدارن کرد را حف بیوین بکاریه. پارلمنتویا کردستان بریاردا کو اوه رفراندوم پاشت گاوناویشن. داخویانی رایدارن ترکیه لدیجی رفراندوم هرم کردستانه. لگلو نونرین پارتین کرد لسر رفراندوم چه دبیشن. بردفکی HDP Osman Baydemir ل آمده د پرس کنفرانسک ده گوت و بونا پارلمنتوی او بریار وان کیف خوشیک مزنه. دیچنو نیرینین HDP یه حیان ایرو لسر رفراندوم کل باشور کردستان باید بگوره ام وان دیتنو رمان خو دوباره یادو دیا برونا پارلمنتو لباشور کردستان لگور دلنه کیف باشه یک نزد هر وها پیشنیاره کی بو کل همو هرچه کردستان جبو خاطر کرد پارلمنتو بهتره کنن داخوازه پاکنوش کرد او مزگینیا خیلی بیش اف بریارا پارلمنتوی بریارا کمیشن گله کردستان هر وها لازمه که همو کس جبی بریاره را ریز بستی حرمت بدنشان سروکی پارتی آزادی کردستان مصطفی özçelikşi جبو دنگ امریکای لسر رفراندوم حزر و نرین خواه و ها آنیزمان. سیاست ترکیه یا حتی ایرو هاتی مشاندن ام دبیجن اوی حلوستک پر وک ایریشکار او در نکه و نه برجواندی تو کسی دیجی لی البته مرو نزانه ده برای حلوست دولت ترکیه بکیجا عالی بچه ام بانکی دولت دکن دبی وارد او سیاست اج 2008 حتی ایرو ته مشاندن گل باشور کردستان لگل حکومت هرما کردستان پیوندی وان باشه دبی باشتر سروک پارتی دموکرات کردستان ال باکور سرتاج بوجاکشی هلوستا ترکیه آل دجی کردستان شیروکر و گوت ترکیه بدگره پولیتیکایا اولکاریه نها
جي 2008 ودا تركيا سياستي خالق كسركوت وكردستاني كوهات يعني امكان بيجن جي سياستي بارامتري وان قبل كاريبو در بازي بنك سياستي كي نرم بو او خطا صوكو بيشوي بقلق بحثاوي دكن جوي خطي داربان ونها از أسرة وياش شروع دكن اوي ديسا بدقرن سر سياستي قبل كاري كو سياستي بنجهي دولتي تركيا و سياسة خطرة سرماكبة وزراراوي دقيجة حدو آليان Mehmet Emin Acar diger nasnama Türkiye xwedî nasnama Başûrê Kurdistanê û ew ê li Zaxoyê dengê xwe bide. Birêz Acar hêsên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha parve dike. Seda hezar şehîd hatiye dayîn ji bona serxwebûna Kurdistanê. Îro jî bi dengê xwe em ê destek bidin serxwebûna Kurdistanê ji bo me bextewariye û serbilindiye û serfiraziyê. Sed salane xewn û xeyalê bav û bapîran e. Xewn û xeyalê 100,000 şehîdî her çar parçeyê Kurdistanê ne. Ji ber wî eger dilopek xwîna paqij di dilê meriv laşê meriv de hebe her Kurdek ji bo vê referandumê gere bêje belê belê belê. Xecîcan Farqîn, dengê Amerîka, Amed. Serokê Amerîka Donald Trump di axaftina xwe ya civata giştiyê netewên yekbûyî de taybetî li ser Koreya Bakur, İran û Venezuela sekînî û bi zimanekî tûj li hember wan peyvî. Dema wî Koreya Bakur hişyar kir, gelek ji beşdaran ji gotînên Trump nerazî bûn. Dema ku Serok Trump rabû ji bo pêşkêşkirina axaftina xwe li kombûna neteweyên yekgirtî, kursiyên rêza yekem yên balûzê Kuriya Bakur vala bûn. Serok gotinên xwe neşikandin û bê pêkenîn serkirdeyê Kuriya Bakur wek mêrê roket binav kir. The United States has great strength and patience. Amerîka hêz û sabrekya mezin heye. Lê eger ne çar be berrevaniyê ji xwe û hevalbendên xwe bike, dê me çi bijar nemînin ji bilî em Kureya Bakur bi temamî helweşînin. Mêrê roket di erkeka xwe ku jê daye ji bo xwe û rejêma xwe. Serkirdeyetiya Îranê jî rastîrexneyên tund hat. Trump Îran wek piştgira grûpên terorîst danasîn. The Iranian government Hikûmeta Îranê dîktatûriyeteka gendel di pişt îddiayên demokrasiyê de ava dike. Wê welatê maldar û xwedî dîrûk û kultûr guhard bû welatekî xwedî aboriyeke lawaz ku tund û tîjî û xwîn û bêserûberiyê belav dike. Li dor Venezuela, Trump siyasetên Serok Nicolas Maduro wek karasat anîn ziman û ew tawanbar kir bi hilweşandina aboriya Venezuela ku caran geş bû. The socialist dictatorship of Nicolas Maduro. Dîktatûriya sosyalîst a Nicolas Maduro xelkê başê welat rastî êş û zehmetiyeke mezin kirine. Rejîma gendel welatê geş hilweşand bi sepandina îdeolojiyeka têkçûyî ku hişt birçîbûn û perîşanî li her cihekî welat encam bide. Şanda Venezuela di dema axaftinê de bêdeng bû. Lê piştî wê wezîrê derveyê welêt bersiveka tund da. It's a president who comes for the first time. Ew cara yekem li vêrê behsa şer dike, behsa hilweşandina welatan û bendkirina wan dike. Bêguman welatê ku zêdegaviyan bi ser mafê mirovan da li seranserî cihanê dike, diyare desalata xwe ya moralî heye ku bêy biaxive wekû welatên dî karmendên wê be. Lê gel nîşandanên wî yên rasterast, mijarên axaftina Trump bi piranî heman axaftin bûn ku rêveberiya wî li dirêjiya mehan danîn ziman. Li gor diplomatê berê Emerîkî Zalmay Xelîzad. While they see changes, they see great continuity. Herçend ew gorên mezin dibînin, lê berdewamiyeka mezin jî li dirêjiya desalan dibînin. Herçend serok demokrat bît yan komarî, lê berdewamî her li dar e. Li gel ku dupatkirina li ser hin pirzgirêkan ji demekî bo demekatî tê guhertin. Serok Trump dê rojên çarşem û pênşemê li New Yorkê bimîne û kombûnên dualî li gel serkirdeyên welatan li dar xe. Di şerê dijî tundutûjiya Daeş de jina Kurd rolekî çalakê ye. Koçer Hacîce ji ber giringiya rola wê ya şerê dijî Daeş de li New Yorkê xelata UNESCO wergirt.
اگشوان شش کسابم کل سر دنیای هاتنه هر دجارتن و شانازی بو خلاتت کم نوکو کوچر کوارگرتی شانازی دکم کوکو کردک الولاته که هنده مزنو لجهه که پیروز به مخلات کرن بناو پشمرگه بناو کرد او بوم شانازی که مازن بید تطبوار پشمرگاتی دا شر لدش تندو تیجیه به تونگی کریان جی دناوا جواکین سویل دا دناوا ریخستن و ارگانیزاسیون مافی مروف دا مت همه بواره که دا کار کرد و وقتی دخواست بچه ما براوانی دکر وقتی دخواست دناف سویلان دا ما کار دکر هر وقتی پیدوی با ما کار دکر ما خانه دا باش نلوی قامه نلوی قامه تو وکه پشمرگاتت برای شری دا چالاکی دیتنه لدج تندو تیجیا داعشه یان ریخستندن بله ما دیتن وقتی او جنو زارو دهاتن تبریندار درونوانه تک چوی یعنی او همی مددیتن پیش چاوید ما بین به جاوی گاوی ما او هم بیز دکرن متینان شینا کوکی داعش ما گل باران کربان ما گل باران دکرن و گل چیچک ما هم بیز دکرن به روی خوش و گش و اف چنده مدیتن همه بواره که دا ما اف چالکیه انجام دادن قربانیین دست داعش گلک بون پرانیوان جی جن بون و زارو بون تو وکه جنک نافوان بویران دا تا ایش هری گران درده هری گران بویر هری گران کو تدیتی و بهیستی چه بون جنین کرد اگشوانا حتی نوکجی هم دزانین دنیاجی هم دزانید که چه من کرد کن ایزدی لبن دستی وان دامانه ایش هرم ازم بو ما اوه و متیشینی روزانه متیشینی نکو بس او کات از دیش وقتی لجبهه که یان وقتی دچم چالاکیه که انجام دادم همو وقتی که لبر دل من و جبیرا من آچن و مستمر ام دیشیم بوانا نخوشترین هلویست من اوه وقتی از دبینم که یا تیتن آن یا خونتی حارت کتن یعنی نشد هیدی دناف جواکی خدا بجیتن بو من او تشتکی هر مزنه و هر نخوشه ده مراسم خلات داینه دا چه بحث جنا کرد هاته کرن؟ ما تأكيد الهندي كركو بين رزقار كرن أفجند ما دست داعش دا وما اهتمام دا وی چنده گوتاره وقتی کود بیجن ریفراندوم ویگاوه اگر هات انجام دان ویگاوه دیما فیجنا کرد تمام بیدن تو وکه جنکا کرد و وکه پیشمرگه تو چاواد بینی شر تندو تیجیه و شر تروره به تونگ بکرن زودتر ده چاره سری چه بیان به فکر و برامان و بدیتن نرم شر تروره بکرن تیرور نرماتی بزانم نزانید اگر تیرور زانی با نرماتی تیرور ندبی تش مبید برکت دیالوگه برکت نرم ام حزد کن لی با هنده جارا وسا دخوازی تو چکب کار بینن تو دماوی خلاتید به کردستان و گهینی هریما کردستانی توی پیشکشی که بکی وی خلاتی؟ پیشکشی خوینا شهیده مالبادت شهیده او پیشمرگ شب و رشد لجبهی و ابرو که ام آرام لوی دنیای بجین جیهان همیا آرامه یعنی اگر پیشمرگ نبا دزانم بگاوه دنیا همی یا آلوز با مشاکل ترم از اون هوا از پیشکشی رحاواند کم گیانی واند کم مالبادت پیشمرگیت کم و تشتكي يعني هندي از بكم وبيجم در حق خينا شهيدة وبيشمرق نوكل ساتر برابانية هراكيمة بپاقش کرنا باجر روجاوا ج داعش و برفره کرنا هرم بین کنترل YPG و حسده آوا کرنا خانیان باجر قاموش دوجی پرتر بویه پسپورت بیجین که بخیر آرامی و اولهی هی نها گلک خانی نو دنه آوا کرن لقامشلو تفگرا آوا کرنی پر چالاک بویه لسانسری باجاری قامشلو آمورین گرانین آواکری اکتیون و قامشلو برفره بونی و دچه لگوری بسپورانگو آرامیا هریمه و دورخستنا داعش جهریما کردی یا الباکوری سوریای یک جگرینگترین سدمنگو هشتی آواکرین چالاک ببه پشتی دورکرنا داعش هریما ما آرامی تچه بو افتش تحس انو منطقه ازدهار تچه ببه نمو اقتصادی تچه بگه پشتی روشا آرامیه پیدا بونا مالین آواکرینه و ارزانبونا وان لگوری سالین بره افجی یک جسدمانه گوشتی اف روش پر اکتیو ببه و آواکرین پر ببه روش آوا قامش لقالك شما دوهات جمارة حسن شي جديجها جمارة دهات دريا كردستان عراقي دهات ودريا
من بجوارش دهات هسن وانا قال لك شمال هات شمنت وجي قال لك شمال دهات ارزان جي بو حركه مواد قال لك ارزان بو دناوا روشا اکتیو دیا آواکرینه کلمک هیه او جی نپیدابونا کارکران جبر پرانیا کارکران او جی کشبر بونه او جوی هرمی بریا چند سالان درکتبون يعني حام كاركري بيدا تكن انا تبي انا يكشمر بسيراميكات شغل زي بمور بالشغل بيلي كرنا زي مور بالشغل هرجم كيجان ورشي يعني براستي كار لبلد قلكي بري انا ايصال بار فرق قال لك يا بار كيسه شمتو حتى بحفظ داراتشو ايصال الحمد لله باشا بدو صديه بيكون صديه حسب يعني مقارنه فرق قال لك يعني قبا ايصال بار ده الحمد لله ايصال متوفر قال لك يجي مواد وعام نجار يعني شغلي برن وايه متعهد يعني سلبس شغلي يعني هرتشت يعني زيدي بار قال لك يا والحمد لله يعني قال لك عائلات ايصال بيبينا وايصال شغلنا بحركه ايصال يعني قال لك ايش بار خوشتر لگوریهم پسپوران گو دیویژن روشا اکتیویا آواکرینه و پیدابونا درفتین کارجی بخوربینه و او یک جدبه گو به سدم گوهن کشبرجی بگرن پشتی دورخستنا شهر جه هریما کردی یا باکور سوریای تفگرک چالاک یا آواکرینه دست بکریه به تایبت گو مالین آواکرینه پر ارزان و پیدا بونه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو لعفرینه کومیک موزیکوان او خلق لگل زاروکن خود تفل بیرانا 28 یا مرنا دنگبیج عفرینی جمیل هوروبون نوچگهان ما ابراپوج عفرینه شاند دی سالوگیرا جمیل هورو ده شف برکی که هنری لعفرینه پیک هات به هلکفتا در باسمونا 28 سالان ده سرکوچا داوی یا بلبلچیای کرمنج دنگبیج نافدار جمیل هورو را پیمانگاه آدیک یا موزیکه شف برکی که فلکلوری لباجار افرینه جبو بیرانینا ویل دارخست ببونایا بیرانینا هنرمند می مازن جمیل هورو فانوه بیرانیا 28 مینه ام وک روبری پیمانگاه عادی که موزیک به آهنگی رابون ام هرتم هنرمنده خواب بیرتینن جبرگو جمیل هورو جمارا یعنی کسی که هنرمنده که بلند بی و هرتم دنگ وید گو همه دوه د شفبرکا کل پارکا به ناو دنگبیج جمیل هورو هاتن دارخستن دوی شاگردین پیمانگاه آدیک کوره دنگبیج جمیل هورو یه به ناو حنیف که اوجی موزیک جن و هنرمنده باشدار بون باشداران گرزک جستران و کلام جمیل هورو پیشکش کرن هیرو دبیر آننا بافکی من جمیل هورو ده سالا 1934 دا جدایک بو و ده 1980 دا چودلوانیا خوده از بری هرتشت که سپاسیا و گلی و ملتی دکم گیرو هاتنه به مرال وی بیرانینه حاضر بونه د شفبرکê da bi dehan hezkirên folklora Kurdî hazir bûn û bi cûşeke mezin guhdarî li stranên Cemîl Horo bi dengê nifşê nû kirin û kêfxweşiya xwe derbirîn ku zarokên Efrînê bûne navgîn ji bo parastina çand û hunera Kurdî ya resin. هنر بو ما کردا کرد به هنر تناس کردن کرد و موزیک کرد و تنبور کرد و ستران چاندا کردی چند هرمی گیش چاندا روشلات نوین چند کی هلبسواریه افش یک ربازه کو ام پی خودی چند خود درد کردن هیجایی گوتنه کو دنگ بیش جمیل هورو لگوندی سعرینجکی افرینه سال 1934 دا هاتیه روی دنه جمیل هوروی کو به دهان ستران و دستانین گلری لشونا خو هشتنه و پشتی جیانه که دجوار کوتی ده چندین جارج آلیه دستهلدارین سوری و ترکی و هات زندان و اشکنجه کرن ده سال 1989 ده چیه سردلوانی آخه نوروز رشو دنگ امریکا افرین او راپورت مایا هنری جی لسر مزاخانه که گلک به همپایه کل ژاپنی هاتیه وکرین و بالا به هزاران کسان دکشینه. لی یابانی 19 پیکرسازی ناونتوی لهف کم بون پین جوانا امریکی بون ده 2 هفتیان ده 3000 تن جلم و آوی بکار آنی جبو چکرنا پیکر نافدار امریکا. دیمن جی قرق آوا روجلاتی دیار ددن و جروج آواجی و بشک جناونده. دیمنین جی دیروکا نتویا امریکا. ین پاشروجی و ین نها
بله جارا یکی کم پیکر ترامپ دید گله که خوش بوم جبر کو او دیمنا نوی امریکا ده بر چاوان پیکر سروک دونالد ترامپ پشتی دو مهان جی دسپیکا فستیوالی لیزی دبو لگوری برپرسی موزخانه وان خواست گوبالی بینن سر دیروکا امریکا و نافدارین وی ji destpêka dîroka Amerîka şerê navxweyî û ragihandina serxebûnê û heta serokê Amerîka Donald Trump me hewl daye ku dîrokê ji berê ta roja îro di nav peykeran de nîşan bideyn. Wekû diyar bû got peykerê serok Trumpê neyê herî heskirî bû li ba mêvanan. Ez ne ji heskiriyê Trumpim gelek ji min re ne balkêş bû. Lê ez pir keyfxweş bûm bi vê pêşengehê, zîrekbûn û hostayiya hunermendan. Ev berhemên birêk û pêk zanînên baş û fêrbûnekê li ser dîroka Amerîka dan. Bi van peykerên ji Limê min dîroka Amerîka dît û gelekî keyfxweş bûm. Ev pêkir gelekî xweş dikin. Ez bawer nakim ku ew ê têk biçin. Peykerên ji Limê bi hostayî hatine çêkirin wê bimînin ta çileya sala 2018 û di dawiyê de bên herifandin berî gotêk biçin. تماشاوان هجا ام هاتی داوی برنامه و هفتیه حتی هفتیه به بمینن خیر و خوشیه ده دم باش